baš me pitao sad da kao počeo da me provociraju i tamo. Kaže, da li je Bato Butrović bio kriminalac ko Kristijan? Rekao, kakav Bato Butrović, sad me provociraju me zbog, znao, rekao, Bato Butrović uopšte nije bio kriminalac, kao što se Kristijan sebe preziva. Bata Butrović je bio šmeker, on je sve završavao, kaki pištolji, kaki sve završavao na kliker, na kefalo, na inteligenciju, na priču, makar i lažu, ali imaju priču za svakoga. I on te s pričom, kao onaj Šarkan, on te tako priča i tako ti je lepo, ispriča priču koju ti voliš da čuješ i daš mu ono što traži. Tako da je on sve to s njegovom pričom, nikom ništa nije platio, jer imao lepu priču i ljudi su mu vjerovali da će to biti tako i jezda je slago, ali jebi ga, on je napravio to što jezde. Kaže, ko je razlika njega Kristijana? Rekao, Kristijan je pavijan sa pilićem mozgom, a Bato Butrović ima mozak Einsteina. Njemu je mozak radio 300 na sat. I verujem mi da bi on sad ova dugovanja sve što duguje, da bi on to, da je ostao živ, on bi to sve iznevelisao. Pošto imao je priče i bio je vredan. On šta god je uradio njegov performans, on šta god je uradio Bato, nije bitno što on njima platio. Napravio najbolji hotel, napravio najbolji tamo, onaj Leopold, ona je bila kršena dok on to nije u svoje ruke. Pa i taj fudbalski klub isto, kad je uzeo ono, on je to procitalo sve. Bato je čutvore bio, on je radnik veliki, mi pričamo o njemu sad šta hoćemo, jebi ga, bio ovakav, onakav, ali ono što god je uzeo imao zlatne, imao stila da to uredi. Da pozlati, što ja kažem. To je razlika između Kristijana i Bata, znači Bato je bio šmeker i dobro se voli da zajebao, imao taj specifični stil cirkuski, što je to oblačenje naše, ali sve to imalo zašto i zato. Čuj, da on poredi Batu Butrovića i Kristijana Golubovića, ko da porediš ovoga papu iz Vatikana i onoga popa iz Čuruga, jebote.